Original. Olikuwa wa media bambi tolimbye your best YouTube channel ndi yazidi olisigira howe fosida mbikado nga oli kubona nkali mu bitundu byambali era nga wana inuma wange nga oli kubona no mwiga na muyonga agufuusa obuzibu era nga ensonga bulina kudiri kulanda nga amabera agembwa nga otukobaire musole ife yasose abantu abasoba amakumyabiri bakakasibwa nti bafuire oluvainuma olwo mwiga guno gwe namuyonga bambi okwidula amadi nigaboga nigatandika okwanjala era nga bana bafuire bambi bayaganibwa amadi nga badimire so tukali eno wabula ku mulundi guno embozi yenenza okubaletera waliwo amawulire gitu akafuna ku motoka ya Super Custom eyalemereirwe omugoba walyo olw'amadi amangi yabayiregezako okusala bridge ano eya namuyonga yagwa amadi era tukitegeire ku nti emotoka eno ya Super Custom nti abantu ababeere mu babe bava mu bitundu by'e Kampala era nga babe bali kujja ekabwangasi mu district ye Buteebe mpyaka bambi okufuna omukazi kitegerekeke nti emotoka eno abagibairemu babaire nga bali kujja mu bitundu eby'e Buteebo okumbaga ku mukolo gw'embaga ogw'okufuna omukazi era nga omugole n'abantu be babaire nga bali e Buteebo nga bali kubalindira so abantu batukobaire nti emotoka eno yavira mu bitundu by'e Kampala Super Custom UAW nti baidye omugole omusada nibe n'abamuwerekeireko nti baidye mu bitundu eby'embale webaidye okusula naddala olunaku lw'okutaano bawuuna olw'omukaaga bajje mu bitundu eby'e Buteebo wabula bagira okuwulira nga amaadi gasaze so omugole omusada kiyakoze mbu yaloba yakati nze kansooke ninda okujja mbu yasoka yaba inuma mu motoka ye so mbu bana ba Super Custom bakamu bajenga emberi mbu bajenga ku mukolo banatuuke banakyukisa engoye okwetereza nti omugole omusada anaabaganawo era nga tukitegere ku nti omugole omusada yasigire ku hotel wano Embale ng'ali kulinda bano baine mbu bajje so mbwembere abairewo babakubya itimu gy'amadi musooke mugaleke tumusobole kusala wa bridge awo mbwaye ababeere mu Super Custom bakati no tulina okujja bambi iforeka tujenga amadi mbu matono mbu baganda estimate nze babwenenga matono so bakati iforeka tujenga ekyayambye omugolo omusada mwene omutima gwekanze yakati nze tiri kujaja mbu yasigala inuma era yasigala ku hotel Embale ekyembi yagira okuwulira nti baine ababeere mu Super Custom bambi egwiro bedimire mu maadi mu mwiga wano era nga ngawe mu bwaine Super Custom eno yatambwire okuva gano ngeri kwida n'amaadi paka wagati wano ngoka ali kujja ku Lwesoloti wagati awo eitaka libaire lingi na ebitonsi byabaire nga bijjudire mu binyinga tekasobola yesiba ate amadi gabe gakendeire kuko oluvannyuma yesibirawo yabanga tekajja
omusajja oyo yakakasiriza yabaddewo nga ali kulaba kiro kiri yalabye ennyine ya custom noono yagula obumonde bwa Sebbeyi. Omwana bamugambye essaawa 11 togenda. Talina mulogo ogw'amagye As if it's moving, it has started moving. It started moving. Kuja konge genze bwetu. Lewe wentuka. Laba, sibaye mwana. Naye baleseko like wire. Wale mikuwa jiri. Mikuwa jiri jiri. Wana wale walizuzada wale Ende bali rabanga gaisi.
Bakobaire poliisi ng'eyambibwako abantu ba bulido oba abwenenga supakasita omweno bambi amaadi gagivuze paka mu mwala wagati baidye nga bali kwenda okugezaako okugitoolayo n'okubona abantu abagibairemu era bagire okwika wansi supakasita omuyebaire bayagainemu nga mulimu abantu 12 bairemu abantu 12 nga abasinga basaada era nga bano bakolewa okubanga n'abamu ku ababaye bali kuwerekera omugole abantu bano bayaganibwa nga bafu era nga emirambo gye bagitwalibwa mu sitomokyale embale kitwalibwa mu sitomokyale embale wabula gabairewo wabairewo kawefuba okubona nga batoye supakasita omweno mu maadi era nga tibaire byangu ba divers ng'ogeiseku n'abantu babulido bagezizaako okolesa emiguwa wabula byalema baleeta breakdown tugira okubona nga breakdown yona egezizaako wabula byalema era nga oluvannyuma poliisi erese excavator oba kiwetiye ekyo ekyamaani eno bakitaako emiguwa egy'amaadi era nga kigisise kyagitola gano mu maadi era nga etwalibwa ku poliisi ey'embale so embeera tiweeri wabula nga oluvannyuma omugole omukazi olwategeere nti abantu be kuba emikolo tegyabairewo emikolo egy'embaga tegyabairewo yabe gisapoze okubaawo olunaku olwa Sande wabula omugole omukazi olwawulire nti abantu abe bali kwida ku mukolo gwe ogw'embaga bagwire mu maadi yena ni timu ye nga nokuli baba ni mama baidye ku sitemo kya limbali era nga tuweno omugole yagwa wansi yasoka yazirikako mugole omukyala agwire wansi yasoka yazirika obuli awo abantu kibalowoza nti ekikola kino kyabere kisirani kuluyirwe okuba nti ona kulo olw'embaga olula kuleba bera ali kujja okusobira okumwandula nga abantu baidye wabula abantu bafunye obuzibu emotoka yagwa
ku kabenje era nga abantu bafiire. So tuwulira ku abantu ng'owaidi abantu nga bali kuyogera nkuko bali kutolotoma ku kino ekyagwirewo nga bakoba ati kisirani ekyagwirewo ku mukolo nga bali kutolotoma aye nga oba oli awo bigambo ebyo tubitegeire kuba bali kubyogeranga mu lulimi lugisu nga olugisu tulufuna bulungi. Wabula omugolo omukyala tumubwalinaku kubambi ngaida ku mukyalo okubona kubaina ababe bali kuida ku mukolo gwe ogw'embaga era ng'embeera tabeire ennungi aba yayikulira oluvannyuma amaani enaku emuyinze yagwa wansi yafaintinga n'embeera ebeirewo era nga ekiriwo nti abantu bano abandi batandise okutegereka ku amaina gaibwe era nga poliisi etandise okuwa emirambo ab'enganda. Watuviirire mu bitundu eby'Embale nga abantu nga 23 nabakobe okuba nga n'abafiire mu maadi gano wabula nga abasinga basaada mubairemu n'abaana abato wabula nga abandi tiba mu bitundu bya Mbale abandi babeba mu bitundu bya ndawulo ngaetubaze mu mawulire gaife wabula embeera tabeere nnungi. Wowira bino embeera ekali ya kiyongobere Mbale wabula okutya okuliwo nti amaadi gasobola okubairamu kuba wendogera n'amaadi gabere gakakya amaadi gali kukyanga oluvannyuma lw'okutwalayo emotoka eya Spakasito mweno eyabeeremu abagolo okugitola amaadi kaya amaadi gaize mugagwa era nga amaadi gabe gakakya buke era nga kyo kiri kulaga nti omuyiga nga uli kugubula kaya guli kwongera okuleeta amaadi gali kwongera okuida. N'ekintu ekindi ekiriwo nti wali poliisi egezizaako okutolayo emirambo mu mwala mu mwiga aba stream abantu tibamativu balowooza nti abantu babe bangi bakaali wansi era tuli kubona nti abantu lwedde batandiseera okwida ku mwala guno okutandika okwesoloza nga balowooza nti amaadi gano agali kutoona gasobola okwiza emirambo kungulu bategeera abantu baibwe oba oliawo. So nekyo ekiriwo abantu tibamativu abantu bangi batandise lwedde okwesoloza amaadi oluvannyuma olw'okukya abantu batandise okwesoloza okubona oba oliawo eriyo emirambo egiri kujova wansi mwitosi gire wangulu olw'amaadi gano agali kweyongera. Abantu abataka baidinga abantu babe bangi bakaali eno era balina isuubi nti oba oliawo baida kuvaayo. So embeera neyo embeera y'Embale ti nnungi abantu bafiire bangi basoba 20 bafiire emirambo tugibwaineku egy'abakazi egy'abasada n'agy'abaana bambi nga wotuuka mukyale oli kubona wabona fuesene wabona omukyala tikibeere kyangu era nga abantu bali kulira bulire. Ndi Yazidi Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Don't forget to buy membership packs bambi osobola kusubscribing. After subscribing wajja wale ekigambo join watuwagira nga ogula membership packs bambi kituyizaamu amaani kituyambako okutambula ebitundu ebyendawulo nga tunoonya amawulire nga gano. N'ekintu ekindi oba nga tosobola kugula membership packs namba defedi boko da YY Media da mobile man solo kutuweza akasente katuyambako mu data katuyambako mu transport bambi. Ndi Yazidi Yolisigira nga wembako bye tukali Mbale wabula ekiriwo nti poliisi etandise okugaba emirambo kugiwa ab'enganda abalaze nti abamu ku bantu baibwe era nga okuzika kuli kujja mu maiso. Waliwo mu igombolo ery'Ebungoko eriyo bambi omwami yebali kuzika era nga ono yabaye kugezaako okutaasa daadawe nga dada wa amaadi gamugemeire mu nnumba yayenda ajja ageze okumutasa amaadi yena gamusamba bambi yagwa yafa yadimira mu maadi. So n'ebiriwo Mezikaze pale kuna kwa madia kurunga yote kwa madia kweli kwa madia kweli mimi yote Every time I'm
Imba basinga tebabaganira wali kugenda. Ana olunaku nga